Kasi lang kasimple, ti pa nakiyam ang buta ti stasyon, siyempre, station ID nga ko nada. Ngayon, kung mention ka man barong, edi, kahit ko inareglo dito, dito, kahit ko nga magaganti version mo. Practice. Practice! First time na kantaan dito, Bakit agsinatan ket awan kat lumlumdaan di puon pagsinaan ta ay jakla kuman ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apuon pagsinaan ta kas naurnos nga agasawa Idi kalmanin bagadak kanyak anapan ka kanjay lawak naglogan kat basit at raket jak amot napaspasamak ngemidinta simbang petkan iti sumunong nga agsapat kinarkarton adelata ket di mo payen makarkarga. Awan mensahe na, basta kang talatan. Naldaw biyag kong agpalpaliiwak iti kastoy kasasaat no arigen jakpay na kay mukap nakalogan ka manen ti basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag nga isot pagat atapak ngaddan kasugpon daytoy bulsat itan bakit lipaten nak basit atrak ng tatken katragsak kay hatdog ko di mo metten kayat ining imas mumet di basit atrak Di munsan mailiw-liwag di naramanam hindi naman katlawag nga isot pagat atapak ngatan kasukpon daytoy bulsa itan bakit aglinipatan basit atrak ng tetken katragsak toy hatdog ko di mo metten kayat inim imas mumet di basit atrak toy hatdog ko di mo metten kayat inim imas ken ka di basit atrak. Kasi lang aja what a song. And until now, rigatek ako nga nanamon tilinabak na nga sunatan no apay nga imas na tay batit nga truck nga kunana. Diba? Tapos si baga nga nakadaduti grocery nga sang po na nagbase mo yung truck. Yan, so nga ako nga maawatan. No si asin numan ti makin putar dito mo nga sunata ipalawag. Ilocos ali sa Okay, good PM kuya. Ang gaganda ng music ninyo pakikikablao kumaman family corpus. Dita dapat kabisera dos kuya iti kang Ruan. Ano naman? Kang Ronan nga siguro. One, kini kuyang ko Dennis nga ag birthday inton bigat advance. Happy birthday Manong. Greetings coming from 4140 ending na din namin pagkatinagan. May sabay ko na ng mga idol na imbagaloyo amin. Ag-request na aman J. Al-Aliti can bilit ka. Yan, can bukal-bukal na ka to. Sagot ko man kini Jose Califio. Califjo. Jemo. Nga mata mga dingdingag. Jay Balayda. Califjo. Califjo. Apo.
Baka nagkamali kayo ito in-text ito. Okay, may sabay. Sir John Cablawan family. Tamano, Barroga, Quaresma, Katabay, Bueno, kin aming nga taga Cabecera 27. Ipatukar yung man. Aliti, nag-text kin Orlana. Tamano, iti Cabecera 27. City of Ilagan, Agyaman. Ilagan. Ay, ato talaga nga, ato request yan, Aliti. Agyaman kami man, kurso na daan nyo, apo. Datangas, kabarbaro nga sonata iti 4 decade duo. Watching from Abu Dhabi, UAE, from Elmer Mercado. Naibag ngal daw nga mga idol, shout out po. Kada kita pamilya kita Porok Tres, Rizalo Cordon, Isabela Castillo, family watching from Singapore. Thank you po. Yes, kakunan na ba dito, good PM mga idol. Bel ato iti Kulalabo. Kablaawan man ni Lavinia, request man ni Sugisok, Ilocano, Agyaman. Ako pati text na shortcut, isang marigregatan kami nga agbasa ka ta, dito nga ediritsa. And of course, coming from Ninang Lani Bartolome together with Ninong Delmar every Sunday. Naimbag daw yung June and JM. Okay, nagragsak ka Domingo kaputi programa yo ko nana. Oray si kami Ninang mababasa mi kita text message yo. Nga oray no adayo iti Ramon kat apo talaga nga gawgawaten da kita radio. No kasano kay karagsak na ragragsak kami. Aha, ngarod as requested ito di alaliti apo nga kaya yung nga mga gan, especially dedicated kadagitihan na apo ag minor no ag post iti Facebook. Di kadi. Basta no daka ungot nan i-post nan. Dahil apo iti sunata nga para kada kayo. No wadda ka gungram impost mon sa naganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakabinbin na tusa, iparayag mo pa irutang kumata tornilyum analukay. Nalaos ka man ang tantanangem pumatigtigtignay, kasaritam latan tay taong kagurguram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyap kasamadot makisaw-saw sa kayandat kinabalang. Ay kababain, nangibabain, day tangaw galing pati puntot mo. kinilakay mo Dimpay nga pulos maidulin pati pa utang mo. Dimlakit maurayan alaliti ka mangirurumen. Nagadut kaguram kasla uram nga agram ramaram taagrek tut kapay ti kanuam mangikuspil iti padam alaliti kadu tinasken pakakumikung makasinga kaag talnakan abak bakatan. no adda alalitit Facebook ay yan friend yun ading. No dilata agsardeng i-black monday tat kasaya atanen. Tanawin kay pangsinan ni karkarunat agin lalaing no negatibot comment mo alaliti ka metten. Ay kababain, nangibabain, day tangaw galing pati puntot mo. kinilakay mo Dimpaya pulos maidulin pati pa utang mo. tagagayan mo Dimlakit maurayan alaliti ka mangirurumen. Ay kababain, nangibabain, day tangaw galing pati puntot mo. kinilakay mo Dimpaya pulos maidulin pati pa utang mo. tagagayan mo Dimlakit maurayan alaliti ka mangirurumen.
Hi mga idol! Finally, narinig ko na naman po ang program ninyo. Lumipat na pala kayo ng station. I-greet ko man di asawa nga ni Rodel Reyes at mga anak namin, Rodea Faye at Rodney Desmond. It's me, Ross V. of Jones. Ni Ross V. Deto. Ditay, awan lang inarabi dito, di mga bakitilod idin. Wana. Ada kalaban na di taga Cebu ni Jojit Dolores. Jojit Dolores. Anta bayanan nyo, sige, nagpapugto kami para kada kayo nga duwa. Kitang taman, no, sino tinaparpartak kanya da. Dapat akin ni Ninyo de la Cruz pa. Ninyo de la Cruz pa, Iwan. Ngarod, iti official text line tayo for our name. The tune is 0917-150-0361. Okay, tandaanan nyo. Ulitin kanya para kayong ka ading Ross V. 0917-150-0361. Okay, ngarod balong, kumablao ka man pa dita. At dagayam nakapsot ngamin ti internet ka na ni Alice Ligayo Lazaro. Yeah. Ayan, happy morning Sunday from Beth Liligsay. Kano mo ni Owen Gabriel. Hello Manong Jun and JM watching here from Arizona. Pa-shout out sa mga 89ers ng La Saleta of Ramon. Have a good Sunday everyone. Thank you. From? Owen Gabriel. Kabsat ni Sir Eugene Data. Oh! Iti Agri Component Corporation, Kawayan City International Airport and Manufacturing. At hindi tata sa bali nga bansa dama. Pati nga rin Arizona. Sa bali nga talaga Ay, deta, sa talagang Arizona deta. Sa bali ba ni Sir Eugene kini Ma'am Sharon Ayun, Paet. tata, At hindi tata sa bali nga bansa di kamo nga lugar apan dagga magatang ti bin ita Siyempre. kita. Right Agri Corporation mo Korea? Korea? Korea siguro. Something like that. Okay, ano ti orasan? 12:27. Okay nga rod, ited mi apo, iti dat laga nga sunata kada kayo amin, itatangkan ito. So, giin na kayo. With your name, age, address, and the title of the song, isend nyo lang apo dito, 0917-150-0361. Hamuburbor anda kitang basa, awan to ti basa antang message. Ulitin mi apo, iti official text line, 1500361. Ito yun Ano na premyo po. For 200 pesos, courtesy of Sangguniang Bayan member Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. Wow. Okay, dahil ito yun na po, titatatlag nga sonata. Isaga na yun. Nasabat bumaket ngem nalapsat inismak ket kimid mat nagtipayo tuy kaunggat no tilaga imet paudi di pamaginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makaparukso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kaniyak uray manuay uyawen dak idametrik na tuy marik puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan babaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan ti pumatuloy iti bakit kaskala at langit awan sa pulang ti kinasamid arakop na inaget ti bakit nasingsimpet nabangbang luawan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulemin na kinagaget dakelariro tay kunkunada na amoy lupa ti angot da di bakit akaruman sa
nagpaiduma, tiganas na. Agbabaketak, isut kong kunada kaniyak, uray manuy uya wendak, tidamet rikna, tuy marikna. Agbabaketak, puno nga agbabaketak, di dangamin na mutiganas, ti bakit akainayan ayat. Agbabaketak, puno nga agbabaketak, di dangamin na mutiganas, ti bakit akainayan ayat. Okay, nagsubli kami abo. Tayo waragaw, minto no sinutin ng abak na nakatatutin ng text. Kalpasan na po, iti sa pagmamanong palagi.